Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ashabi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palangungan na mga agama Islam, alhamdulillah, yari na isap kita niyo nakapagkita atawa ka nakapagbak hatiranan si Islam TV ini. Before sinamuin pag nasiha nato atawa kapag dihil nato nasiha na on ang buktay mangud nato mamasa hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya ini hafiz siya sa into ini hati niya di siya makakita na nakahafiz atin in kwan na ini din sin kari asali niya din ha amo in bata pa siya sibi pa siya na inig sin Allah Ta'ala in pangatod niya. Sa gawa, bisang biyad to na alhamdulillah nagluto siya nangadya Quran, timayungog sin Quran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amo in mga CD, ibang mga cartridge yaon na alhamdulillah hati niya nahinang siya hafidul Quran, niya mikit pauniya in Quran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namikyan into ini hati niya tungatahon dakuman, hati niya mag-graduate na siya hasanawi kapag pangadji niya madrasa. Alhamdulillah, yari siya mamasa katong kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ingan niya ini Al-Hafiz Abdul Muhaymin Zakaria Umar. Falyatafaddal siyadatuhu al-madhkura. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متقطعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى وسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Alhamdulillah, yadto na dimog nato in basahan sinamugtay mangud nato atawa kaanak nato haagama Islam amo in nakahafiz ya Quran salta na inig sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in amo in pangatod niya. Mga palangungan na mga agama Islam, mga kaanakan namo at inyakita niyo panini magtuyo magludto mga di maghapal hakitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in kita niyo dilan sin Allah Ta'ala kumpleto haamuin ang gauta parang bihayan. Alhamdulillah hamok yaw din ha nikmat sin Allah Ta'ala kaniya tinya
Pangayon na to fa Allah Ta'ala hati niya ingkatan, murah-murahan ingkatan kita niyo amuin maka ingat ha kita atau kakalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amarato wabillahi taufiq wal hidayah. Mana kita? Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palangungan na mga agama Islam, alhamdulillah yari na isab kita niyo na kapag kita ibang salta amuin makontinue nato ataw kakasumpatan nato in maudo nato sin lima bayaun amuin tungod sin usulan sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah bayaw natin na ini sumpat sinamuin mahapon sin salasa lima bayaun. Alhamdulillah din na mga usulan sin Ahlus Sunnah wal Jamaah ataw ka inna Ahlus Sunnati wal Jamaah يسيرون على أصول ثابتة وواضحة في الاعتقاد والعمل والسلوك، وهذه الأصول العظيمة مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه صلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وهذه الأصول تتلخص فيما يلي. Alhamdulillah mga palangungan ng mga agama Islam, in usulan, sin akida, sin Ahlus Sunnah wal Jamaah pegian na tatap siya, iban kiawa siya, den haamuin kitab sin Allah Ta'ala mulia, iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lando matampal, den ha mga yatikad si manusia, iban kakahinang si manusia, iban amuin mga pangadatan si manusia. Iban amo ini ilyabayan si mga salafu hadhihi al-umma. Atin niya amuin mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na amuin in akida nila Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa tabi'in iban hisisi panimyamagad kanila, iban tabi'ut tabi'in sampai pa amuin kiamat sin dunia. Ikaysa din ang mga usul at kaasal sin akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah na al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imanu bil qadri khairihi wa syarri. Ikaysa din ang mga usulan sinamuin punan sin akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah na ikaysa na al-imanu billah. Tiniya pamaritaya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno in piyagian pamaritaya pa Allah subhanahu wa ta'ala ataw ka uno in piyagian al-imanu billah. Wal iqraru bi rububiyyatihi wa ilahiyatihi. Tiniya subay mag-ikrar imanu siya, subay manaymai imanu siya. Manaymai imanu siya sinamuin kakahinang sintuhan kakahinang niya iban amuin pagpawagib niya subay magpatikupo kaniya in amuin ipon niya. Imana niya al-iqraru bi anwa'i tawhid thalatha. Hati niya subay kahagaran si manusia in tungkaginis den ha amuin bahagyan sin tawhid pegyan. Iban subay amuin pahugutan niya pangatayan niya. Wal amalu biha iban subay niya tu berbugan sin kakahinang niya atau kahinangan niya tuod. Amo na impiagian tawhidul rububiyah, iban tawhidul uluhiyah, iban tawhidul asma'i was sifat. Tiniya patunggalan ni Allah Ta'ala din ang mga kakahinang niya.
Namikyan patunggalan ni Allah Ta'ala ha pag-ibadat mo, ibang patunggalan ni Allah Ta'ala ha katan amuin mga kangan-nganan niya, iban amuin mga sifat niya. Impyagian amuin tawhidul rububiyya, imana niya tawhidullah bi af'alihi min al-khalqi wal rizqi wal ahya'i wal imata wa annahu rabbu kulli shay. Hati niya subay patunggalan si manusia in Allah subhanahu wa ta'ala singkatan amuin kakahinang niya. Uning kakahinang sin Allah ta'ala, din ang mga pagpapanjari ni hakatan, kikita si mata na to, ibang lamod na in ginawaran na to Allah ta'ala in nagpapanjari. Namikyan inamuin magdidihil riziki, tupot Allah subhanahu wa ta'ala in magdidihil riziki. Namikyan inamuin magdihil sing kabuhi, singkatan barnyawa, na tupot Allah subhanahu wa ta'ala. Namikyan amuin makakawasing kabuhi, hamano siya damikyan tupot Allah subhanahu wa ta'ala. Sa benar to rin Allah subhanahu wa ta'ala, siya in Tuhan singkatan uno-uno, iban siya in tagmilig singkatan uno-uno. Impegyan amo in tawhidul uluhiyya na ifradullah bi af'alil ibad allati yatakarrabuna biha ilayhi idha kana mimma shara'ahu Allah kad-du'a wal khawf ila ghairi dhalik. Tinya impegyan amo in tawhidul uluhiyya amo na in tawhidul ibada. Patunggalan min Allah Ta'ala sin kakay, patunggalan min Allah Ta'ala kakahinang sin ipon biyayan. Imana niya amo in pag-ibadat. At tinatupot Allah Subhanahu wa Ta'ala in pag-ibaratan si manusia. Supaya imano siya makasug sila matupatuhan hasababan sin hinang yaon amo indaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala yan. Na in pag-ibadat ini subay makaagad hasara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di man jari mag-ibadat kita sin uno-uno kakahinang tabihayan apabila nakasulang siya hakakahinang atawa kaaturan sin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bialong ta mga pagdua, kita untay aturan sin pagdua pegian, so may magad kita amon unuin aturan amo hindi kita makagawa din nakakahinang atawa kasara sin Allah ta'ala iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magkalaong tapyang langan in pagdua sa gawa hati niya piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala matampal sabab lamudiyaw din ng ibada fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan ni definition sin sambayang haluga at dua hati ni in sambayang nga bahasa na pagdua atau kapag pangay fa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan hati niya in al-khawf hati niya tupot Allah subhanahu wa ta'ala in kabugaan si manusia. Hati niya in pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala subay mataas hakataan biyan. Magkambiya pagmabuga ta pagkahita mano sa inyan hati niya natural yawn atawa kaamuin kuan na yaw hati niya ada na yaun pegiyan. Sa gawa na ayaw ta pasinguran ikusog simbuga ta mano siya habiya kusog simbuga ta fa Allah subhanahu wa ta'ala. Namun din ang mga ibada fa Allah subhanahu wa ta'ala. Namikyan yung ragya amo in mag-angan-angan kita sin karayawan din na Allah Ta'ala tumba sin hinang tamarayaw. Namikyan ni mahabba hati niya lumasa kita fa Allah Ta'ala iban rasul na iban lumasa kita mga bariman hakarna Allah Subhanahu wa Ta'ala magkangkarna uno-on amo impyupung tabihayan. Namikyan magsumbay kita sin uno-uno mga susumbayon na subay tupot Allah Subhanahu wa Ta'ala lillahi pagsumbay ta. Magkan amo inkarnasin amo in nagpatindag kita simbangunan karna sin uno-uno biyaya sa karna Allah subhanahu wa ta'ala in pagpatay ta simbinatang atawa ka uno-uno na din ang mga susumbayon yan. Damikyan apabila magnadar kita inadarin natin ang mukilay ng mga ibada fa Allah subhanahu wa ta'ala apabila nadar mo natin niya din ang mga daakan sin Allah so pama-upama niya nasakit ka mo apabila umuli ako ini na tanto tuon mamuasa ko sunna lillahi ta'ala. Magnadar ako apabila umuli ako mamuasa ko. Nawagi mo yan tutumanon hinangan ina mo impagpuasa yato. Atawa ka o labi-labihan din ng mga alta mo biyayan. Long mo ba dumatang ako din na panawan ini. Apabila salamat na ipag-uwi ko na tanto tuon magpajamo ko. Nawagi biya to subay mo banalan ng katan ayaw. Sabab tusuputan ko sin Allah ta'ala adlo kiyama. Yufuna bin nadar wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Namikyan na mo in apabila nakanadar kita sinamuin
syirik pa Allah Ta'ala iniya to diya to mawagib hinangan ta. Wagib yan to dita hinangan apabila langga syarafa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal isti'ana. Iba na apabila mangayo kita partulungan, tupot pa Allah Subhanahu wa Ta'ala in pangayuan tabiyayan. Ayaw kita mangayo, hamuin, pagkahita mano siya, amuin, di nilang kagosan yung pangayon tayo. Sa gawa, balong ta mga pangayon, mga contribution pa sa zabiyayan, atau ka mga tatabangan, mani utiubiyayan, na iya to atin niya, makajariya to. Sa gawa, apabila mangayon ko uno-uno mga partulungan, uno-uno din ang mga kakuyagan, na tupot Allah Subhanahu wa Ta'ala yung pangayuan tabiyayan. Atawa kaon mga dumatang amuin mga makamudarat biyayan, hati niya mag-istiada ko, magpatiliban ko fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Natubot pa Allah Ta'ala in amo ipagpatiliban nan mo yaon. Atawa ka nag-alok ko iban amo in satrusin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangayo ka, daraugan din Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighata. Na tupot mangayo ko fa Allah Ta'ala, hati niya dito pa mangayo kaniya. Ayaw pa mangayo pagkain mo baya na mo in daraugan. Tupot Allah Ta'ala in makadihil sin daraugan. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Hati niya biya amuk waktu pagbunuh Badar nangayo yung mga sahaba sina nangayo in Rasul sallam ibang mga sahaba hapartulungan ha waktu amo in pagbunuh ha zaman sin Rasul sallam na nangayo sila fa Allah Ta'ala na piarahan sila sin Allah Ta'ala reinforce din ng mga malaikat niya. Demikian apabila magsambayang ta na karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ipagsambayang ta. Pagka mo in karena amo in pakita-kita atau kakarna amo in pagpabilib ta manusia biya sa lillah subay karna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pagpuasa, bukan karna in pagpuasa ta amo in mabuga kita hamo in maasta atau kamabuga kita sinihisi sila ng mga kabagayan tabiayan sa gawa na muasa kita karna pagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian paghaji. Apabila maghaji kita, hatinya karna Allah Subhanahu wa Ta'ala. In alta mo yung piyagbalangya mo, piyag napaka mo hamuin, pagkanto mo pa Makkah al-Mukarram atau ka Baitullahil Haram, sampai papag-uwi mo, amo hindi na mga usaha halal yaun. Hindi na mga usaha halal biyayan. Demikian ipaghaji mo karna ibadah fa Allah Subhanahu wa Ta'ala iban, pagpajukup mo harukon sin agama Islam. Bagkang karna, supaya kau hati niya mapansin sin tao makauwi ko karna haji kau. Bagkang karna, supaya matawag ko sin haji sa gawa supaya makajukup in pag-agama mo agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apabila magnapaka ko alta mo daan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na karna Allah Subhanahu wa Ta'ala wag kang karna kabantugan biyayan. Nagpahinan ko hambuk masjid, nagpahinan ko hambuk madrasa, ataw ka nag-donate ko si lupa mo biyayan, karna Allah Subhanahu wa Ta'ala ipag-donate supaya on tagaran mo hapuasin amo inbisan yaon nakaw halong sin kubur mo na masi magdaratang in karayawan sin amo in nakadonate mo yaon din ha masjid ka ataw ka madrasa ka ataw ka din ha mga lupa biyayan mani utyo biyayan na inkatan yaon na bisan yaon nakaw halong sin kubur mo na masi magdaratang kayo mo in karayawan apabila karna Allah Subhanahu wa Ta'ala in pagdihil mo pagdonate mo sin pakaragyaan yaon ataw ka amo in napaka mo pagbalangya mo sin alta mo yaon. Sa gawain kataan yaon, subay kataan yaon, hinangan mo in pakaragyaan, nasabot na to yaon, na subay magad ha, masyara'ahu Allah wa amara bihi. Amo indendi ini sara aturan nasabot ha, sara kitab sin Allah Ta'ala mulia, ibang sunnat sin Rasul Sallam, na amo yatin agaran mo bihayan. Ayoko muklas din na kitab sin Allah Ta'ala, ibang sunnat sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabab muklas kita hamuin kakayinan amuin di matay may pagkaragyaan. Yeah. Iban demikian subay amuin aniban taturi namuin makasyirik kita pa Allah Ta'ala, makasakuto kita pa Allah Ta'ala. Aniban tatud, biyayan. Ayaw kita semakuto. Bisang pang uno malaikat, di man jari mangayok ko malaikat sin Allah Ta'ala mo ya Jibril, ya Israfil, ya Israel. Tawagan ng mga malaikat karena mangayo ko partulungan kanila atau katatabangan biyayan. Nadi manjari yato, syirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kuto yato. Wala nabiyan. Bisan pa mga nabi, di manjari lang mo ya Isa, ya Muhammad, ya Ibrahim, ya Musa, atau kahisyo na din ang mga kanabi-nabihan biyayan.
na di man jari mangayo ko kanila. Sa papiato na sila miyatay, di na sila makadihil kay mo amuin kamumpaatan, na mikyan di sila makadihil kamudaratan, tupot Allah subhanahu wa ta'ala, makadihil si mga pakaragyan niya. Wala waliyan, iban bang ang mga tao mga wali, hati niya mga tao masuk pa Allah subhanahu wa ta'ala, o mga karamat dihin sin Allah ta'ala kanila, na di naman jari mangayo kumato kanila, hati niya subay na mayri ko pa Allah subhanahu wa ta'ala bihayan. Sabab bang mangayo kita mong pa mga awliya, mong pa mga wali bihayan, na makasyirik kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, makasakuto kita. Na pabila makasakuto kita, na larakin amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nadamikyan natin niya, inikatu niya amuin, panawahid pa Allah ta'ala, kangan-nganan niya, iban kataan mga sifat niya. Imana niya, isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi, o asbata lahu rasuluhu min al-asma'i wa sifat. Subay isbatan mo, subay pataptapan mo ataw kahinangan mo, inamuin mga asma, kahagaran mo inkangan-nganan sin Allah ta'ala, yayan. Ingan sin Allah ta'ala mataod mga palangungan ng mga agama Islam. Mataodingan niya. Sa gawaon hadis atin niya, hadis siyang siyabot niya kasiyam tagsiyam. Lalu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu niya, inna lillahi isman tis'o tis'i. Man ahsaha dakhala al-jannah, o kama qala sallallahu alaihi wasallam. Law niya ingan sin Allah ta'ala kasiyaman tagsiyam. Yan. Hiisi si makamemorize ka niya, makasun siya palang surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na sa mapiyaw mga palangungan ng mga agama Islam, na ayaw kita magtuyo, maglawag. Sin, law mo uno ba ini kahanggato singan sin Tuhan. Bisan amuin, iyaon matampal, kaya nga tanta na yaon, sa di tara mamemorize biya yan. Memorize ang tanang muna yaon, ayaw nakita lang mawagsin amuin, mga amuin wala, biya bayita yaon. Apabila wala, biya bayita sin Allah ta'ala kitab niya, iban wala, biya bayita sin Allah ta'ala, wala, biya bayita sin Rasul sa sunnat niya, na ingkatan yaon, parsukuan sin Allah ta'ala, bagkanta suku yaon. Demikian mga palangguan ng mga agama Islam. Subay ang kahagaron tingkatan sifat sin Allah ta'ala. Sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, rendi iningan niya, gumawa doon sifat niya. Bialong tangan niya, amuin, long ta ar-Rahman, ar-Rahim. Uno sifat doon gumawa, ar-Rahma. Na long ta amuin mga nga niya, as-Sami', hati niya makarong siryan, na sifat doon as-Sama', pandungog, biyayan. Kataan nga sin Allah ta'ala on sifat niya, wala napuputos, wala amuin na summarize. Ingan sin Allah subhanahu wa ta'ala, haamuin tartanto, long taamuin kawaan sifat, biya bayita, imu'atazila, hakitab niya. Himu'atazila ini, gimuwa siya din na akida sin ahlus sunnah wal jamaah. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala surah Ash-Shura. Long niya, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. In Allah ta'ala di siya makatugila, di siya makasingod hakataan makhluk niya, di siya makatugila biyayan sin uno-uno biyayan, di siya makatugila in Allah subhanahu wa ta'ala. Di man jari itugila mo siya biyayan. Sa gawain Allah subhanahu wa ta'ala matampal, biyabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala matawrin ayatan manunjuki in Allah ta'ala yaun siya taas. Iyaon siya hataasin aras niya, in aras niya haliw sin pito lapis langit biyayan. Matampal, yaon. Na amuyatin akida sin ahlus sunnah wal jamaah. Ang pabila asumuhon sila, long niya ayna Allah, hauno in Allah subhanahu wa ta'ala, in agi ni Allahu fis sama, in Allah ta'ala taas langit biyayan. Na pabila mag-akida kita, long mo, long tabiyayan in Allah ta'ala di takingatan, hauno siya. Wala long niya hasadlupan, wala ha subangan, wala ha hauno na biyayan, wala ha taas, wala ha kuan biyan, sa kawalong niya baranta. Na in akida si Mano siya yaun, larak. Biya din yung pagtugilan niya sin Allah ta'ala, hati niya, long niya yaun hawaran niya intuhan. Na di man jari at mga palanggungan ng mga agama Islam. Sa gawa, hati niya, ang umana sin Allah ayatan sin Allah ta'ala long niya, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. In kami lo sin Allah ta'ala, mas masuk kami mong paipon na mo, dahil sin dua ugat liug ini, amo in hablul warid.
amon ugat sili og taini. Na kami mas masuk doon. Sabag kani maksud doon, amo inzat sin Allah subhanahu wa ta'ala sa gawa. Maksud doon sin ayat yaon, amo in panghati, amo ilmu sin Allah ta'ala, iban iradat kudrat sin Allah ta'ala, yaon piyabus niya manusia. Nanila sa papyaw mga palangguan na mga agama Islam, suway para yung tatudin akida tabiayan. Supaya di masayang in kakahinang tabiayan. Amo in amal ibadat tabiayan. Namikyan natin niya, apabila mga yukita pa Allah Ta'ala, tawagan tasihangan niya. Losin Allah Ta'ala, Suratul Araf, ayat ang gatos kawaluan. Losin Allah, Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Hati niya, aon nga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, niya nganan sa lingkat-lingkat ngan, mga ngan biyayan. Napabila mga yukita pa Allah Ta'ala, tawagan tasya doon na mga ngan niya yaun. So, pamamangayo kita panghati. Bihilang kita niya panghati biyayan. Tawagan ta siya, Ya Alim, Ya Alim. Tawagan ta siya, sinamo in tamop, sinamo in pangayon tayaon. Apabila pangayon ta pa Allah Ta'ala in rizki, tawagan ta Ya Razak, Ya Razak. Biyayan. Uno-uno, hati niya, amoy tinlo sin Allah, fada'uhu biha. Hati niya, tawagan niyo in Allah Ta'ala, haamo ingan niya, rendi inin tamop, haamo in pangayon niya yaon. Ini kedua amuin, din na mga usulan sinamuin, akida sin ahlus sunnah wal jamaah, al-imanu bil malaika, ma'anahu at-tasdiqu biwujudihim wa annahum khalqun min khalqillah, khalaqahum min nur. Tinya subay kahagaran si manusia, on magkamalaikatan sin Allah Ta'ala. In mga malaikat yaon on, iban mataod sila. Mataod din kamalaikatan sin Allah Ta'ala. Hambuk yaon ataw kasila yaon makhluk sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya panjari sila sin Allah, din hasahaya. Din hasahaya biya. Ibang kaya panjari sila sin Allah Ta'ala, khalaqahum li'ibadati. Kaya panjari sila sin Allah Ta'ala supaya mahinang magtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tanfizu awamirihi fil kawni kama qala jalla sha'nu. Bal ibadun mukramun. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Yan in kakahinang si malaikat. Harendi inidaakan sin Allah Ta'ala kanila. Hati niya, arensan sin Allah Ta'ala kanila. Hinangan nila hadjukog. Wayroong kulang, iban wayroong sobra niya. In kamalaikatan ini, na daraakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabot sin Allah Ta'ala, panagnaan si Surah Fatir. No sin Allah Ta'ala, Ja'ilil malaikata rusula uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Tinain Allah Ta'ala in mga malaikat yaon hinang sin Allah Ta'ala amuin misinggir sila daraakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In mga malaikat yaon on mga pikpik niya. On malaikat dua in pikpik niya. On malaikat tu in pikpik niya. On malaikat upat in pikpik niya biyan. Na demikian tiniyazid at tiniyaon pa mas matao dito. Biya Jibril alaihi salatu wassalam. Biya bahita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In taul sin pikpik sin Jibril alaihi salatu wassalam na 600 janah. Unum nagatos in taul sin amuin janah atawa ka pikpik sin Jibril alaihi salatu wassalam. Na yung mga malaikat yaon daraakan sin Allah Ta'ala makusog biya. Subay kahagaran tabiayan. Makusog sila. Amuin waktu Lut, amuin zaman sin Lut alayhi salatu wassalam. Amuin nagmaksiyat na in taon niya. In usog, nag-asawa sin usog. In babae, nagbana sin babae. Biya kakahinang si mga tumboy, ibang mga bantutian. Na yan, nakawaris sila hak kakahinang sin kaum sin Lut. Hawak to amuin kiadugalan sin Allah Ta'ala in hula atawa ka kaum sin Lut na piyagwa sin Allah Ta'ala muna in Lut iban hisyo in nagkahagad kanila. Piyagwa sila ni nahulayaon. In hulayaon diarakan sin Allah Ta'ala Lut balik Pito City sa umadai. Tinya Pito City biyayan. Napaguwas biyayan nakaigman in Lut biyayan. Sa gawa in asawa si Lut na nagpabihin doon sabab nagmamaasiyat habiya maasiyat sin kaum sin Lut biyayan. Na diak sin Allah Ta'ala in Jibril alaihi salatu wassalam.
pala kaniya, swat kaniya in hula yaong Pito City. Sinduhol, sinhambuk sa zapik-pik sin Gibril alayhi salatu wassalam. Hambuk sa zapik-pik niya biyan. Piala niya, naswat ina mo in Pito City biyan, sampai narampa taas langit, sampai diungog si mga malaikat, intagawog si mga manok-manok, iban tanggol si mga irube. Ampa, bialiskat sin Allah Ta'ala in lupayaun. Amo in nagmamaksiyat doon ni mga tao, sin amo in hadzaman sin Lut. Damikin natin na yung mga malaikat ini, na mataudtod sila. On doon ha amo in sa langit yaun, masjid si mga malaikat, nganganan siya Baitul Izza, atawa ka Baitul Ma'mur. Na in Baitul Ma'mur yaun, adlaw-adlaw. Then naman ha pagpapanjari sin Allah Ta'ala ha mga malaikat, ibang pagpaon si masjid yaun, masjid si mga malaikat, na kahaba adlaw, intaw si malaikat sumad doon, halom si Baitul Ma'mur yaun, atawa ka Baitul Izza yaun, na kapiton ngayon sa una alfa malak. Kapiton ngayon malaikat. Pag umusyad to, sumambayang sila doon, pag mahapon diyan, gumawa na sila, direct nila, tamuron, maripababo sing gumiin. Nabiyad to rakahawa adlaw immanog malaikat sin Allah Ta'ala din na taas langit, na kapiton ngayon, adlaw-adlaw na yaon, sampay pa amo in kiyamat sin dunya. Na yan, subewagib yaong kahagaran si manusia. Magkahagad kitaon, malaikat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian natin niya, inikato niya al-imanu bil kutub. Subay magkahagad kita, si mga kakitab-kitaban, amo impiaturong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, doon na mga kanabi-nabihan niya. Inkatang kitab yaun na nagdarasya sin Huda iban Nur, atau kasahaya biyang pamando. Wa anna Allah anzalaha ala rusulihi lihidayatil bashar. Kaya panok sin Allah Ta'ala inka kitaban yaun hasupaya kahidayatan ingkatan manusia. Na in mga kitab yaun na agamuha al-kutubus salasa. In pinakamalag ko ha amo ingkatan ka kitab-kitaban yaun na amo intu kitab, amo in Taurat, iban Injil, iban Quran. Na intu yaun at in pinakamalag ko ha tu yaun, amo na in Quran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amo in pagpiagluludtuan si mga kaanakan na to, amo in memorizean nila, iban hation nila, in halom niya hasupaya kemusog in pag-agaman nila. Na in Quran yaw natin niya mu'gizat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, weroon mano siya makagos huminang kaniya, weroon mano siya bisan pauno in panday si mano siya basa Arab, na weroon mano siya makagosin biya uslub sin Quran yaun. Weroon. Nasabot sin Allah Ta'ala Suratul Isra, ayat kawaluan tagwalo, 88 ayat. No sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul la inijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Bisan pa pamunga ya Muhammad ang mga tao yaun, amo insulang ha kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babag ha kitab sin Allah Ta'ala. Di magad ha kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisan lo sin Allah Ta'ala magtipon ng katan bangsa jin. Iban bangsa manusia. Amo in magpaon sila. Simbiya upama sin Quran yaun. Na di sila makagawas magpaon sin upama sin Quran yaun. Bisan pa uno ingat sin hantong nga pahantong nga kanilang biyayan. Where umano siya makagawas. Sabab in Quran yaun kalab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Piaturon. Di na Allah Ta'ala piapanog niya in Quran yaun halohil mahfuz tibuok siya. Pag-uwas piapanog in Quran yaun maripabaitul izza tibuok siya. Uwas piapanog sin Allah Ta'ala in Quran hamuin kanat-kanat na siya mong panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in lugay niya kawaan tag 2 tahon biyayan, in lugay sin pagpanog sin Quran inot-inot na biyayan. Na nila sa bapyaon na kumplito in katluang kagyus biyayan. Ayaw na kita mag-etikad sin Quran at tinaong Quran kapatang kagyus o nakatapok. Bisa na mo in wala nakatapok yaon di tara kingatan. Wala ta na memorize. Iban wala ta kingatan ni unin halom ni uno in hukuman niya. Yan.
amo palamawag kita sin Quran, amo in kapatan kagyus yan akida nakasuway, akida nakagawa din akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaa biyan. Apabila gumawa kita din akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaa na nasabot nato in hadis sin amo in 5/3 yaun, in tumpukan sin umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na kapiton tagto katumpok in katan nila niyaun halom sin narkagihan na maayado billah hamukra in amo in halom sin surga sin Allah Ta'ala lo sin sawama wa ma alayya wa ala ashabi o kama qala sallallahu alaihi wasallam de hindi ilong nin akida kulong niya iban akida si mga sahaba ko na amurad tulong niya imaka halom sin surga sin Allah Ta'ala na din sa mapiyaon mga palagungan na mga agama Islam de hindi ni biyabahita kato halom sin kitab na ando ayaw na kita lumigaw, ayaw na kita mag-discuss kahagarantaing kitab sin Allah Ta'ala supaya di malarat, supaya di tumangi pag-agamata agama sin Allah Ta'ala, supaya matay maingkatan ang malibadat tabiayan. Nandina sa mapyaon mga palanggungan ng mga agama Islam in akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaa ini amo in tungod sin Quran in Quran yaon kalam sin Allah Ta'ala. Al-Qur'anu kalamullah al-munazzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghaira makhluk. In Quran, kalam sin Allah Ta'ala. Bukan siya makhluk, bukan siya panjari. Sa kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kataan niya, di na huruf niya, ibang makna niya. Yan. Bukan biya mga akida sin Asyairah, iban amo indugay pa din kanila, hati niya, in Quran yaun makhluk akida sin Asyairah tinya makhluk in Quran na in kita niyo Ahlus Sunnah wal Jamaa in Quran kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala himumungan sin Allah subhanahu wa ta'ala kita ni ba inamo in mga himumungan si mga sila amo in gimuguwa din na Ahlus Sunnah wal Jamaa biyan na in agi nila in long niya in makna sin Quran amoyating kalam sin Allah Ta'ala in huruf sin Quran makhluk sin Allah subhanahu wa ta'ala na yan na tinagwa din Ahlus Sunnah wal Jamaa kita ni babaita sin Allah Ta'ala in amo in mga pakaragyaan nila iban supaya ma-approve nila matayman nilang tuon in Quran yan kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabot sin Allah Ta'ala panagnaan at tawag ka amo ayat ika-unong din na suratul Tauba. Law sin Allah Ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajir hatta yasma' kalam Allah. Hatta yasma' kalam Allah. Hati niya, apabila law ni ang onamuk din ng mga musyrik, ya Muhammad, hati niya, bayaran mo siya, hinangan mo siya gayid mo haraan, hasupaya makatudyo ko matupakad, amo inhula ka tuon mo biyayan, biya kakahinang sin Rasulullah hamo in paghigira niya pamadina rin na Makkah kimawa siya gayid din na mga dugain agama na nagdakin Allah subhanahu wa ta'ala ipabasa in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya makarungog imushrik yaun hasupaya makataima haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala nasa gawain kakahinang sin sila di magkahagat in kabayaan nila, gantian nila ni kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot sin Allah ta'ala suratul Fatah, ayat 45. Sin Allah, yuriduna ay yubaddilu kalam Allah. In kabayaan sin sila, gantian nila, in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya kakahinang sin mga dukain agama yaun, sin amo in kitab Taurat atau ka Injil hati niya biyago nila ingkatan hiram sin Allah Ta'ala hiyalal nila ingkatan hiyalal sin Allah Ta'ala naon hiram nila namikyan ni ikaw patay na mga usulan sin akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaa al-imanu bir rusul tinesubay kahagaran ta in mga rasul biyayan unuin pagpadapos sin pagkahagat pa mga rasul at tasdiqu bihim jami'an man samma Allah min wa man lam yusammi min awwalihim ila akhirihim hati niya subebon nalan ta sila katan simura inyanganan sin Allah Ta'ala at tawaka wala nyanganan sin Allah Ta'ala subay kahagaran tabiayan sa impinakalabi afdal dena ka nabi-nabihan iban amo in khatam na sin karasulan amo na in nabinatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na subay
kahagaranta siya. Hindi ini biyabaita niya. Hindi ini kakahinang niya na urulan ta inlimpa niya sabab siya impiyarasin Allah Ta'ala suntuan marikato. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Hati niya, yaun piyara, no, sin Allah Ta'ala, piyara kulong niya mong kaniyo in rasul. May tapiyara sin Allah Ta'ala in rasul. Linakata diya bi. Supaya mahinang ta siya suntuan ta singkatan pakaragyaan ta. Kataan pakaragyaan ta. Labi luban ha ibadat, akida, ibadat, na subay hinangan ta in rasul. Then din hinahinang niya, kagaws-gawsan ta diya yan, hinangan ta siya. Hindi wala ni nahinang harin ni kagaws-gawsan tabihan anibanta. Namuyat to inamuin pagkahagad parasul. Di makajukup hati niya, imano silong na ako ini, nagkahagad ako parasul salam. Malasa ko parasul sallallahu alaihi wasallam. Sa gawa, yukhalifu amrahu, wa yaf'alul bid'ayat. Hati niya siyusulang niya, in kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban haminang siya sin kakahinang wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na imano siya yaun yadai annahu yu'minu bir rusul o yu'minu bi Muhammadin rasulan ala annahu kadhab. Nagputing sa siya sabab in kamaktanan niya ataw kan amuin tanda niya na siyusulang sinhinang niya in Rasul sallallahu. Na din sa mapiyaon, apabila amo hindi kita makapagputing, amo ipangagad ta para Rasul sallallahu alaihi wasallam na subeta tuud checken ingkatan kakahinang talabiluban na akida, iban ha ibada fa Allah subhanahu wa ta'ala paagaranta ha kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayaw kita magpalabi, sinamo inbiya kakahinang si mga dugain agama biyayan. Ayaw kita magpalabi biyayan. Tinakakaharon ta wayroon nabi puasin na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na apabila long ta magiatikad pa kita, aong pan nabi puasin na Rasul sallallahu alaihi wasallam na maktan. Ha ulamaul aqida na hukum nila nin tao amo in nagiitikad di magkahagad. Hati na in akhir sin nabi amo na in Muhammad sallallahu alaihi wasallam imanu siya yaun kafir fa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagkahagad sinamuin mga rasul na suwedo di kita magpasobra sinamuin pagkaragyaan ayaw kita minang habiya kakahinang si mga Yahudi iba mga Nasrani. In Yahudi inagi nila wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Kita ni ba in Yahudi inagi nila kan Uzair sukat na Uzair ini hati niya piyatese sin Allah Ta'ala hanggatos tahun hapwas sin pagpatay kaniya piabangon biyuhi siya sin Allah subhanahu wa ta'ala na law si mga Yahudi i-Uzair long niya anak sin Allah al-iyadu billah na in-Nasrani na isa hati na in-isa sukat na werun ama hati niya werun ama hati niya direct ruh din Allah subhanahu wa ta'ala biyotang mong pamatri si Maryam amo na in Isa alayhi salatu wassalam nahinang nila na law si mga Nasrani long niya al-Masih ibn Allah Isa anak sin Tuhan al-iyadu billah. Iyaw matampal Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid. In Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid wala siya nanganak walam yulad iban wala siya piyanganak. Matampal di ba ita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ninasabab yaon mga palangugan na mga agama Islam. Ning ini, subay magkahagad kita singkatan Rasul. Imano siya, amo hindi sila, di magkahagad hamuin, kaibanan din na Rasul. Kaibanan sa zain amuin kahagaran nila. Nabibayta sin Allah Ta'ala in hal nila halong Quran. Nalon sin Allah Ta'ala ha surah An-Nisa. Tumagna siya ayat hanggatos kaiman. Nung sin Allah Ta'ala, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusuli wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusuli wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila.
ulaika humul kafiruna haqqa. Nakita ni ba mga palangguan ng mga agama Islam? Sa benar tudlong sin Allah Ta'ala. In sila, nagkukupon sila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, iba nagkukupon sila pa mga karasulan sin Allah Ta'ala. In kabayaan sin sila niyaun, hati niya, mabutas nila, in antara sin Allah, iban antara sin mga rasul, hati niya makapagsilang nila biyayan, in agi nila, magkahagat kami long niya sinantunga, si mga rasul, iban magpupur kami sinhantunga biyayan. Uning kabayaan nila, in kabaya yuriduna ay yatakhizu bayna dalika sabila. In kabayaan nila, makahinang sila sin pakaragyan nila, amo indugayin, de na amo ipakaragyaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibang pakaragyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naunin mga tao yaon, ulaika humul kafiruna haqqa. Nakita ni ba mga palangungan ng mga agama Islam? Apabila sumulang kita pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumulang kita pa Allah, sumulang kita pa Rasul niya, di kita magada kakahinang niya, huminang kita sin kakahinang, wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, naunin agi sin Allah Ta'ala sin kanila, amo in yuriduna ay yatakhizu bayna dhalika sabila, long sin Allah Ta'ala, ulaika humul kafiruna haqqa. Amo yat di mga manusia maktan nagkukupur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga palangguan na mga agama Islam, apabila nag-ibadat kita, sin ibadat tawala nakaagad, haamuin nakabubuta sa kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakabubuta sa sara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, na maktan in kakahinang tayaun, hati niya, di tayo maang sin Allah Ta'ala, in kita bilang kita sin Allah Ta'ala, nagkupur ka ni aliyadu billah. Ini kalima niya mga palangguan ng mga agama Islam. Ikalima din na usulan sin Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu bil yawmil akhir. Subayag banalon si manusia, hati niya at-tasdiqu bi kulli ma yakun ba'da al-maut mimma akhbar Allah bihi wa rasuluhu min adabil qabr wa na'imil jannah ila ghairi dhalik. Hati niya subayag banalon si manusia, ingkatan pakaragyaan na puasing kamatay niya. Den na mga biyabayita sin Allah Ta'ala iban Rasul niya, den siksa halom sin kubur. So may kahagal si manusia. Apabila manusia mapatay siya, wala siya nag-ibadat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanto tud siksa siya sin Allah Ta'ala halom sin kubur niya. Demikian, kahagaran tayo na mo in on karayawan atau kanima. Amo in nikmat sin Allah Ta'ala tiyagama niya mga bariman. Apabila mapatay na manusia, kananaman niya in karayawan niya undun halom sing kubur niya. Kananaman niya nabiyayan in karayawan niya. Nasubay kahagaran si manusia yaun. Damikan wal ba'su minal kubur. Apabila larakan na sin Allah Ta'ala in dunya, hapwas in paglarak niya, paulanan sin Allah Ta'ala kapatandu min ulan, ilugay niya. In dapusin tubig, maputilando ibang mapit biya mga manni si mga kausugan biyayan. Kapatan adlaw we hundong. Pagubos sin kapatan adlaw humundong siya, pagubos natiupan sin Israfil in sanggakara na ubos gumawa na intip-tip manusia din na kubur niya. Nasubay kahagaran si manusia yaun. Hati niya apabila hati niya gamantang na in adlaw kiyama larak na indon niya na makagawa na kita, buyan na kita sin Allah Ta'ala magbalik ha biara kabuhi tadiya dunya sa labi na afdal dito. Sabab ikaysa palagong kita sin Allah Ta'ala biya sais sin Adam alayhi salatu wassalam. In Adam ilagko sin Adam na kanuman pit in langyang niya, ibang pito pit in amunut sin dua abagan niya. Na biya to ingkatan lagko sin manusia adlaw kiyama. Nahisyoy na mo in manusia marayo hinang niya na kananaman niya na indayo sin hinang niya. Hisi manusia mangiin hinang niya na tanto kananaman niya ra in hinang mangiyaw. Nahisyo siya imano siya amo in magkupusin adlok kiyama. Biya kakahinang si mga sila, amo in imaayupot si mga pakaragyaan, amo in guwa din ang pakaragyaan sin Allah Ta'ala. Iban amo in sila amo nagsishirik, biya yan. Iban biya mga Yahudi, iban mga Nasrani, wala sila nagkahagad sin amo in adlok kiyama. Way sila nagkahagad sin adlok kiyama, biya yan. Ibang kaibanan pa din ng mga manusia, amo in nangangakot sila Muslim sa gawa
Wala sila nagkahagad hamabuhi siya puwasing kamatayan. Mayta, wala sila nag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sila si Maddiya, si luto nila, makadihil ka nila kasanyangan, hapwasing kamatayan nila. Makadihil ka nila kasanyangan, hapwasing pagbuan nila din na kubur nila, amo in kabuhi nila, hakabuhi adlo kiyama, amon salama-lama na, di na ko mapatay biyaya. Tanda wala sila nagkahagad biyaya, sabab wala sila nag-ibadat. Wala sila nag-ibadat. Di sila magsambayan. Huminag sila si mga sambayan, aturan ang bukinaturan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian ni magpuasa, bang damatang Ramadan, muna 2 adlaw, 2 adlaw si pagpuasa niya. Paghahilayan muna raisab, on waktu 2 adlaw sadza, siyam adlaw sadza yung puasahan biyayan. Agaran na insara sin pikilan niya, di niya agaran in kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadira, useless na yung mga pakaragyaan biyat to. Na imanot siya, maktan, nagkahagad siya adlaw akhirat, na subes sumasadya siya, sin amal ibadat niya, magsusung ilaas niya, magsusung inkusok sin pag-ibadat niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat timano siya, saban na to, nagkahagad siya, haong kabuhi, ataw kaon adlaw, waktu susungon biya. Damikyan, atin niya, amuin punang kita sin Allah ta'ala adlaw kiyama, haparang mahsyar. Hamuksa sa lugar yaun, punang kita sin Allah ta'ala. Doon na lugar yan. Kataan din ha apo Adam. Sampai pakinapusan naman siya, matipon na doon na lugar yan. O in lugar yaun natin niya, yaansin ka malaikatan. Yawma yakumu ruhu wal malaikatu saffa, la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Libutan sin ka malaikatan, ipalibot sin Allah ta'ala. Libutan nila, nagsasap yung mga malaikat sin Allah ta'ala. Ha, parang mahsyar. Napilain, amuin, lugay mo roon, nagtitindag ko sa biyayan. Timatagag ko sin kuno watag na aning pagbista sin katan amal ibadat si manusia. Miqdaruhu 50 anfasana. Ilugay biyayan, sinamo intimitindag ko na kayman ngay butahon. Kayman ngay butahon, timitindag ko sa za, haweroon pagkaon mo, we paginom mo, imata sin sugahang kapit handango din na umo imata suga. Mga palangungan na maaga ma-Islam. Bang mabaya kita. Masanyang kita adloyan. Dihilang kita sin Allah ta'ala kasanyangan. Pasilungan kita sin Allah ta'ala arash niya. Na mari kita pahadis na sabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lawan niya sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilluh. Pitong kaginislong ni mga manusia, pasilungan sin Allah ta'ala aras niya adlaw parang mahsyar, weroon masilong buat malingkan amurain arasin Allah ta'ala adlaw mahsyar. Hisin pito yaun, ikaysa imamun adil. Amo imano siya nakura, ataw kaledar sin kauman na adil impiyagdanin. Unin adil piyagyan, inihukum niya mga tao, hindi ining hukuman kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban kabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bamakadusa intaw, amo intagarangko ataw ka kampung niya, na parusahan niya. Sibura habok niya kampung, di siya magpibiyayan, amo yatim piyagyan pamarinta adil biyayan. Ikaysa siya makasilong haarasin Allah ta'ala. Inikadua niya, na syabun nasya'a fi ibadati Rabbi. Mano siya bata bago. Simulig siya pag-ibadat fa Allah. Dahil sin kaakil balik niya nag-ibadat na fa Allah ta'ala sampai paamuin. Minuy siya pahadarat sin Allah ta'ala. Wala na bunting pag-ibadat fa Allah ta'ala. Ikadua siya makasilong aras sin Allah ta'ala. Inikatu niya, rajulong kalbuhu mu'allakun fil masahagid. Mano siya amuin nakahukutin pangatayan niya. Timataalok sa zaing pangatayan niya. Nakakukunek sa zaing pangatayan niya, haka masgiran sin Allah ta'ala, haka haba siya makauwos sumambayang sinamuk waktu, magniat na isap siya, laong niya gana-gana sumun waktu, na magbalik da kumari. Kataan waktu sambayangan niya kamasgiram yan, na ikatu siya makasilong nga arasin Allah subhanahu wa ta'ala, at daway masilong biyayan. Inikaupat niya makasilong biyayan na arasin Allah subhanahu wa ta'ala, rajulani tahabba fillah, igitama alayhi wa tafarraka alayhi. Dua manusia nagbagay. Nagbarkada sila.
karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, bakan sila magkampong, bakan sila maglasya. Sa karna sin agama sin Allah ta'ala na nahamok sila. Napuon sila, nakapagbagay sila, niya nakapag-agad sila. Karna sin agama sin Allah ta'ala. Sampai pa nabutas sila, weroon piyagsagkaan nila, nabutas sila karna Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaupat sila makasilong nga aras sin Allah ta'ala, adlaw parang maksya. Ini kalima niya, rajulun tasaddaka bisadakatin fa'akfa, hatta la ta'alama shimalu ma tunfiqu yamin. Maano siya o labi-labihan din na pagkaun niya. Piyag panarakaan niya. Piyag sarakaan niya in alta niya amuin, labi-labihan din na amuin kakaun niya. Piyag sarakaan niya mga to magkagunahan, miskin paagaman sin Allah ta'ala. Sa indiyuhal sintuon niya, di kaingatan silawan niya. Baka amuin bakas, amuin nakadihid siya, long niya nagdihila kumadtutatabangan. Nagdunita kumadtubiya ini. Tupot Allah Ta'ala iban siya inakahati sin tiutukbal na yaun. Di niya sabutan iban di niya amuin. Sabutan na puasin ng pagbutan. Di kayatan silawa in tiukbal sin tukubiyaya. Imana niya karna Allah Subhanahu Wa Ta'ala in pagdihil niya ataw kapag sadaka niya ataw kapag dihil niya tatabangan. Namikyan na ini ka unom niya na rajulun da'atu imra'a dhata mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Hambuk usog, lugusan siya sinabuk babae. Pahinangan maksiyat mong pabaran sin babae yaun. Lawan sin usog ya dia kulong ni makahinang sin daakan muka ko yaun. Sebab mabuga ko fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tupot Allah ta'ala lang ning kabugaan ko. Lawan sin Allah, wa khafuni in kuntum mu'minin. Tupot ako yung kabugaan ni. Bangsa banal in iman ni fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala niya hinang. Wala niya iagaring kabayaan sinamuk babae yaun. Karena kaya paggangan siya, kaya hapaan siya sin pagmabugan niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ibadat niya fa Allah ta'ala lang niya sayang. Kung mangin ibadat, kung huminang ako si maksiyat yaun. Ini ka pito niya makasilong arasin Allah ta'ala. Rajulun abadallaha khaliyan fafadat ayna. Maano siya nag-ibadat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya. Sampai gimuha in tubig si mata niya. Imana niya nakatangis siya karna sin pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagang karna nakatangis siya kialawaan siya sin. Kialawaan siya bulawan. Sa karna sin pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapito siya makasilong arasin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga palangungan ng mga agama Islam. At insyaAllah ta'ala bang abuta pa sin kabuhisin kita niyo. Na insyaAllah ta'ala i-continue na to rain amuin topic na to ini haamuin salasa semuno yaw insyaAllah subhanahu wa ta'ala murah-murahan amuin magmupa at katutan niyo in amuin mga katan amuin na batbat na mo diha ini kiawa din na kitab sin Allah ta'ala mulia iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban damikyan natin niya man amuin ganapan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ludto na to hapag agama na to biyayan iban in kami amuin magdidihil biayan amuin mga nasiha biayan ataw ka mga patumtum biayan na di hati niya pala yung kami sin Allah ta'ala din na mga liso iban amuin mga mangi biayan damikyan in kamo hati niya amuin tuyon yung dumungog biayan kaya nga tan na mo hati niya katiling kasin dunya ini amuin nagdurungog biyan doon hamak kayaun biya long ta markazul haramain masi silang timatayong simpakaragyaan ini salam doakan yung kataan biayan damikyan amuin diha amuin ha Emirates ini ha Imarat biya long ta markaz Abu Bakar Siddiq na timatayong sila kataan murah-murahan natin niya amuin pahabaon sin Allah ta'ala in kakahinang nato alam sin agaman niya murah-murahan mangindoa kita ni Allah ta'ala man hati niya amuin pasungan sin Allah ta'ala in tuyo sinamuk pamukato haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astaghfirukum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana.
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا افرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.